Coba yang bagian tahu tolong diperhatikan. Bagian tahu perhatikan. Parkir. Perhatikan juga. Coba usahakan tikar plastik. Ustaz Jabi, bisa tampil hadrah sekali, bisa sambil kita tunggu tamu, kita tampilkan dulu hadrah dari pondok pesantren Wasilatul Najah Ain Bawang Sifat Kanan. Satu dua, satu tes. Bagaimana nak? Muhajirin, ambil dulu sapu. Anak santri yang pakai suara, jangan pakai kursi kasihkan kamu kita, jangan pakai kursi. Son, kita kok dulu, kita coba tes apa kita mintakan dari tim Hadrah Wasilatul Najah. Ada lagi bang? Bik. Ada satu lagi. Selamat datang kami ucapkan kepada santriwan dan santriwati. Selamat datang kami ucapkan kepada para undangan kami teristimewa. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Syariat Islam dan Perikanan Kabupaten Aceh Sigil yang telah berkenan hadir ke daya perbatasan terpadu Al-Ansar Lain Balno. Dan kami sampaikan kepada hadirin bahwa Bapak Kepala Dinas kita telah berada di lokasi sejak kurang lebih pukul 8 pagi tadi. Jadi sebelum kita hadir, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak kami, para guru, ustaz-ustazah dan pondok pesantren yang telah tiba di pondok pesantren Al-Ansar Lain Balno. Sesaat lagi kita akan melaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Santri 22 Oktober 2023 di daya
terpadu Alan Soleh Bano. Sebelumnya kita akan tampilkan terlebih dahulu penampilan hadrah dari tim hadrah Daya Wasilatun Najah. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia penampilan dari hadrah Wasilatun Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Ya nafsu tibi bil liqa, ya هذا جمال المصطفى أنواره لا أتلانا يا طيبكم ماذا نقول وفيك قد الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إن الهدى لنا وقلمها وجروا أن جاوده والبشر بشرى لنا إلا الهدى جللنا وبلانا جللنا وبلانا بشرى لنا إلا الهدى جللنا وبلانا أن تجاوزه والبشر بشرى لنا إلا المنى جللنا وبلنا يا نسوتي يا نسوتي يا نسوتي يا نسوتي طيباتهم ماذا نقول وبك قدم الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إن الهدى جللنا وقلنا وجروا أن جاوزه والبشر بشرى لنا إن الهدى جللنا وقلنا جللنا وقلنا
المنى جعل لنا وبلانا جعل وبلانا صلى عليه صلى عليه صلى عليه صلى عليه دائما في كل ربنا وآله وصحبه بعد المعاني والوفا صل وسلم يا سلام على نبيك المولى وآله وصحبه فوزينا نصر لنا نيل الهدى جعل لنا وبلنا وزروا عند الجواب